ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, ibiciro bishya by'ingendo n'ibiciro bishya by'ibiribwa. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda n'amarira kubera izamuka ry'ibiciro ku isoko. Bamwe bavuga yuko bagiye kuzagwa mu nzu bazize inzara bitewe n'uko amafaranga yabo nta kintu akigura. Bamwe bavuga yuko amafaranga yabo atangiye guta agaciro. Urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko ibikomoka kuri peteroli bigomba kurira, nta kundi kuntu byagenda aho kugira ngo igihugu kibure esase yakurira ariko ikaboneka. Ku itariki 17 Mata z'ukwa 4 2026 ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byuriye cyangwa byuriye ku kigero cya 90%, aho litiro esase igeze ku mafaranga 2,938, ubwo litiro y'amazutu yo yagumye kuri 2,205. Kugeza izi saha rero RURA yatangaje ko iri tayari guhangana n'abantu bashaka kuzamura ibiciro uko bishakiye ku isoko, bigatuma abaturage badahaha. Bakavuga yuko ibintu byuriye koko, ngo hari bamwe bazamura ibiciro bakabihananika cyane bitwaje ko ibikomoka kuri peteroli byahenze. Urwego ngenzuramikorere rwatangaje ko hari 100 bafashwe bakurikiranweho yuko bazamuye ibiciro nyine bitunguranye, ugasanga nimba umuceri waguraga nk'urugero w'amafaranga 2,500, ugasanga umuceri ugeze ku 2,000 nka 800, 700, bakahita burizaho amafaranga menshi icyarimwe kandi bitari bikwiriye. Urwego ngenzuramikorere RURA rwasabye abaturage kujya bakora ingendo zigamijwe cyangwa ingendo zidateza ibihombo. Umujyi wa Kigali mufate KBS zirahari, ndetse abantu bakomeje kuvuga ko moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi zishobora kuba zigiye kuva ku isoko ry'umurimo. Abo bo barabeshya, moto zizakomeza zikore, ariko natwe nk'uko tubibona dukurikiranye impinduka ziri kugenda ziba, moto zikoresha esase bizarangira zivuye ku isoko burundu. Ibyemezo by'abasenateri bigize guteranya bavuga yuko imoto zigiye kugabanwa mu mujyi wa Kigali, ariko ndabona izo moto zigiye kwikura mu mujyi wa Kigali bitewe n'uko ibikomoka kuri peteroli biri kurira umunsi ku munsi, kubera ko umumotari ntago azakora kandi hari imodoka z'umuriro. Bivuze ngo rero izi modoka zikoresha esase zigomba kuva mu mujyi wa Kigali hakiri kare, kubera ko ibikomoka kuri peteroli byatangiye kurira ku kigero cyo hejuru cyane. Moto zose murabizi ko zikoresha esase, nta moto ikoresha mazutu. Bivuze ngo rero abamotari bari mu gahinda n'amarira. Abamotari bavuga yuko ubu ibingibi bigiye gutuma bajya hasi cyangwa bagiye gutangira gufata moto z'umuriro, bitewe yuko izi moto bafite zikoresha esase, ntago bigira babona abagenzi. Kandi ikindi koko niyo wabona abagenzi amafaranga 2,938 kuri litiro, ntabwo litiro imwe ushaka kuba wakuramo 5,000. nibura ngiye kuyemo amafaranga menshi ukuramo amafaranga angana n'4,000. Bisobanuye ko rero izi moto zishobora kuba ba nyirazo bagiye kureka kuzitwara kubera ubukene, nyine ubukene n'igihombo biri kubageraho. N'aka kanya ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byateraniye kuri Village Urugwiro ku biro bya Perezida w'u Rwanda, biyobowe n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibyemezo by'inama byanzuye yuko kugira ngo ibiribwa bikomoka kuri peteroli bibure mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byaboneka bigahenda ariko bihari. Nuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze kugira ngo ibintu bibure mu gihugu byaboneka ahubwo bigahenda ariko byabonetse. Bivuze ngo rero kugira ngo bihende binabure cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Bihende ariko bize abanyarwanda babone ibyo kurya, babone ibyo kunywa, babone esase n'amazutu. Mu gihugu cya Uganda berutse gutangaza yuko stock bafite mu gihugu cyose idahagije ndetse itazabamaza n'iminsi 30, ubwo ndavuga ukwezi. Bavuga yuko ahubwo ibintu byakaze cyane, ndetse banavuga yuko kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bihagere ntabyo ari ikibazo gikomeye cyane. Iki ni ikibazo gihangayikishije isi yose, ntago ari ikibazo gihangayikishije umuntu umwe cyangwa igihugu kimwe. Ese biri guterwa n'iki? Biri guterwa n'intambara iri kubera muri Iran ndetse na Israel ndetse no muri Amerika. Donald Trump
po. Bivuze ngo rero iyi ntambara mu gihe itararangira cyangwa itarahagarikwa, bivuze ngo ibikomoka kuri peteroli bizakomeza guhenda bitewe n'uko imipaka, inzuzi zizana bino zahagaritswe cyangwa zashimuswe cyangwa zitari gukoreshwa mo kimwe mu ibyo ngibyo. Ibi ni ibiciro bishyashya by'ibikomoka kuri peteroli. Ingendo ni ibiciro bishya, ngira ngo mwagiye mubyumva yuko ingendo zatangiye kugenda zihinduka, ariko urwego ngenzuramikorere rwataye muri yombi abantu 100 bari kugerageza guhenda abaturage umunsi ku munsi. Bivuze ngo rero nimero bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze, Imana ikomeze ibambere hafi, Imana ibarinde.